cinco bulaba y manera un paloma, puta en busca de su destino. Más que cuánto dolor por así tapanos futuro nos tabay, lagando turnos recuerdo nan atrás. Da manera que era nos a comenzar, cuya ni timidecito a la vez un poco travieso, pa' explorar lo que estaba a ti. A tu maestro casíanos, con inteligencia y sabiduría, vacina nos logra, nos meta exitosamente. Deseo este día, con nos quiera agradecido donde vos sonás, y toda parte de nos guía a través de tu reayana. Da manera que era nos a comenzar, cuya ni timidecito a la vez un poco travieso, para explorar lo que estaba a ti. Jackie, prometo babae, Jackie, mirando po awit at GSI, un momento hobby special e unico sobra e hobby school da bi, e no da tu school ta mantenere su Aya, manera honi kuya kaba, di GSI, so vedi immaginata hobby trabajo, hobby esfuerzo, hobby dedicación, hobby amor, paturbia por Orlando, hobby school e di future situazioni, quando presentato in school, non la fase di sorretta tutti dia, famiglia per aiuti e con responsabilità proprio più grandi. Ando lei sta dando che nella momento anche passabai GSI passabai sin mas anto nella persona tra un dedicazione vago e progetti per celebrare e commemorare GSI come direttore di scuola di Honey Point. Anto e palabra tanto voto con il papel di lo siguiente. 10 aniversario dedicação e guia na Honey Point Cristian. A começar com sonho na 2012 e a já acaba também atrás 10 anos de existência. A palavra da cabeça, nos gratitud da boa persona Jacqueline Falcone Martin, cultura amor e guia quando nós chiquitos a la vez de 10 anos de gran amor, carinho para cada de nós. Dagli proprio grande dedicazione, Cotamira, e emocionante amor per fluido, che sempre lo chieda, tu è bonita recuerdo, ora non vi mucho más grande, tu sempre lo chieda, de tu corazón. Tu papá Dios drama su bendición y bajo, para el gran ejemplo de a los chiquitinas, o entre otras, unión, respeto, hobby amor, aprecio y hobby valor. Palabra que acabamos de pedir para señora Claret Quandes, un aplauso para el proyecto. Come che cammina mano su sacrificio da grande e probabilmente a noche e ora è stress anche per lavoro anche per 3 secondi per il gran amore che ti intordia va a continuare e sempre per adelante. 10 anni da simplemente comienzo lo sapete sicuro con Jackie da Young ainda e di molti 10 anni babaya ainda no, potrei flor di juventud applauso per il team di Honey Point. Unos 5 bulaba y manera un paloma, puta en busca de su destino. Más que cuánto dolor por